o fata se o polish Samira mpaboampo na wo de na betena ho. Ebusianfo aha GHANA TV GH message like a comment, subscribe, turn on notifications so that anytime videos of this nature are uploaded you'll be notified. Ansa na no se wo abrochiri anase wo Ghana ha na wo ye program bi ete se engagement wedding anase funeral na upe obi a obeba betwa video no ede ama anase oba betwa pictures na me kire quality videos anase quality pictures a enfo wani enchirem e wo ba bia se cam hacks number no e na eda screen ne so na opre na ko ye kini pa ye kan wo kan wo hwe wo hwe na obeka sa atadua hwene oba wani se fu beka sa efu omukwan hwe oba ne bia Kwasia mpeni wo se wo ti America sebi obi o te kurase kwampo ne ho ya akono sen oba fi oba tantan wi posi se funde Kwasia mpeni wuti hu basa yese bodanfo oda kwae oba fi tantan wutu se fu se woma wanu baya se yi bodenyi hwo ase Kwasia mpeni wo yo oba what better me honorable can besi ho na just ye medi papa no so atem na ntokon be yem Kwasia mpeni wo sa ge feze wo ko Ghana NDC for your two aba wo ko airport na Kumasi airport wo na me start say me ni wo sa ge we odu wo happen us na we FPP fa na ye na say NDC Kwasia mpeni aba last 2 years wo ko hu say sa de na omo ye FPP aba na oye na no so we be dran wa be star politics ebi no bakasa me menfiu me bo woto ho sa time no me bo woto ho ena nanses wo de asadefo bi be hihye me yete why wo hwi pafu say mfantifo atofo Kwasia mpeni wo betena ho ye nanse America ho ye say NDC fo ye program bi no so wo Kwasia me hwe ya na wo ye so ma bi e wa ase ni nyina na me ye hwe wo why want to say we NDC wunye NDC na Kwasia samko why wanu hu ba say oba abo ne twe Kwasia mpeni oba fifi mu fi me dia me yo say wo bema na wo sebi enya America wudi loto kwatena ho a wakotwe bema na afi ehwade aba America nka bema yo di wechi nke ne nseso ne wo Kwasia mpeni wo betra wo ndwen wo ho nhwe wo situation wo enkozida ho enya wo bibi ade che wo betra media so akwana ko bi hu afutu papa bi a wo de mankofo ho wo ye ho tesi wo hwe pafu se ye tran so gya awo oba fun wo tacha makakra kasa yi me ho asam a me nka cha sa age wo sa ne ho ye fe kaka wo be ne Samira ne nase kwampo wo nya mfa anye wani Kwasia mpeni Samira nase ne nase odi sisi fom kwa wo mfa anye wenim so obi hu wenim wayi abonti na ekwam de no ko obetwa munu Kwasia mpeni oba fi oba won hwese yi atadua hwene wenim dwabri se ya kan bo wanu baya se pu Kwasia mpeni mis wo de ya popo to ba so woni me yakobi se Jacobra ye 1 month esi ho wo de woni ma yakobi se Jacobra amani ohun ye okwa ye kwampo na ne nante etoto Kwasia mpeni mfu wati why wutu se fu se double to wo hwe oba to a one ma so be ka se double to Kwasia mpeni wo so ya why want to say we NDC why want to say yibi na we better media so I wo hwini tafu say tena so gya awo na why wo momma say esi yibepo Kwasia mpeni oba fi wo tachere me say den chama no Kwasia me pese me betwetwe won ba because e na ye won kwala nka dwuma me de be di woni won kwala no krampo nka won pe wate o Kwasia say ade na wo 30 years wo ye so wo person wo ye politics say you enim fabra to say yes ye dey ye ho say ye politics Kwasia wo dress crime fatal wo dress crime pa fatal a poor beast wo dey ya popo to bra na ye wo bebe hye ye kita 4 padis bi kra wo ha eyi fu kra mo ngina nche me nua lady C
Ghana Jollof. Yemiensa kwampo yebetumi ahande na nkafo no omunye campaign fama doctor. Yemiensa keke yebe hande mo Kwasia. Wenum tefuze yi denchema ofinsu ade epi abobis. Oba wenum ki close sebi wa music egu Kwasia wo hwe wenum kwampo for some. Inti, I love the way Mr. Fankasa Wowo MPP and sensible ones, of course, are the ones replying her. Oba maybe Oboshia BBF. I mean, me benin inti when I exert a lot of energy on such a nikumpu, idiot looking foolish girl. Thank you very much. Thank you very much. Boam. Inti Mama Mr. Fankasa. I said, quite is it gonna be here? Hey, why you Jumanama? At least Nana Donkor no obohu there Mr. Fankasa na they are putting her on the chopping board. These are well respected, more learned, more beautiful and more dignified women, and they are putting her on the chopping board so that her best game now all you play to play victim, it will not catch fire. But my advice be madam, one, was it don't play the victim to circumstances you created. Nana don't cause I could school with that. Another don't play the victim to circumstances you created. Then another one, playing the victim might get you the attention, but it will never bring you healing. Nana don't call. Now me moya me yo there. Yawo mfantefu atetekwa fubi atetekwa waka obi oya atetekwa backward looking barbaric dirty innocent fools in the fancy tribe and one na they be a okotwe kasa dam what the bravatefo no na don ko eboko na chi you grow of him if you of him when we want to talk of abject poverty ohia nemi e ho no of looking at her background might speak to you about a lot of things about that lady. Looking at her background, it might give you an idea where she is coming from. Obi etumaka tenabruchi for over a decade. Wabraboni. Mba nkakama anan anyankopon demo. Onupuntumi nhwe with all the resources. Warankasa besia no nipa kor. Wa hunyi zikake. Your environment and you wankasa to sanitize your body to appeal to the public on a problem. So this lady will look beyond the abject poverty from her household, from her own community. No moment Omo unyimti kakrebia na donko obabi today Samira baumia onu na brabo no hia wo abrabo emu na besi onnam ho sanukunu mpanyini gyae nti nyim do benya benyin fofor mo aba abaje ye kura ya bo me no ekura benya mema fo besi obi wa ko school wa ko Simon Fraser enyimdifo wa pe ni sika wa pe nyimdi odi abaware no mfantifo besi wa ye no matema ono na asem na oho wo abrabo emu momo ye yo oye yew dan cheyi yi da masemi na nchesabe mfantifo enyimdifo na nche da masemi onfim mba ne boku mfantifo na wore yiwo na sabi oya sefim oguen n'enyimaso wanyimpa no won na de bia wokotwemanso ade bran na me mba sha na ahoroba afutu na mede man as a fancy brother oya won fancy din n'enyim ntewo kakra ai oya won na la address mpo baka de besi a wada soro on huhuru n'enyim na la wa address mpo no baka de order soro on huhuru n'enyim onya oyew edi nam nyimpam wonwu adinti mfarade enyimnyamfo asem na reba abaka na kwatwemanso da bro. Now because of all of this, the way a womba they have become the limelight of the public because of your foolishness. Na abrante na oware no sabi ye no so ye wo bibi ka kire sabi benyin wa hoden onye wutum a di control wo yire wo fie o dedejo ye dedejo di ai
na nye de dojo nye benyine betine fie mmebesi aba no ho na ma ye kutu de abeyase oboka kepis kono da abosho no de wanyim nya botwitwufo de jo ye menyine di obaya wo yire no kanyansa samfa kire no ntwenu ho mfi dem ade no mu de jo nya wankotinye benyine asabe besi abafo wo kanya ho na ye menyine di na mu guye nyima asedodo akosi amadase for muye nintentem na me bepon life kura me my regret is my starting because you see obiaji Marcus kura tufu Marcus is talking it is not normal one echo bedi aku Owusu na kasa. Debi na bedi aku kasa ma bedi aku kasa na bedi aku kasa wi me chama o kasa eh chama ni akua kasa backdrop ekua kwa bedi aku kasa wo be end live no wuntimi kasa wo be end live wuntimi ka wunya ready anko ame so me mpesa ahwehwe wa enti na ma ko break no tietie mi do Miss Roxy one am akwa Simba the one kasa no ti woman we dey bia me show video bia me say dey akwa mami we pa one I chance say standard Albert na so ade bia na no ye na o tafre na no wanu kwa nko wanu yanga ze nko wanu na dokoi anu nko wanu nanu say ade bia o mu ahye mu anko yi ehun o kasa na o mu ahye by force na epie ba na le bia na panyi na kakra asa nko na o ntafo ye kura sinya kasa ye hu bikura na ho na tufo on say oba o ware na say o ye homaso a so o chia kra utimi nkasa because o kan se sia obey dey obedi na tem tutumi se be ma no dia me fi na tia ware na se me kan okre because sabe be ma be no responsible be ma na yire kwan amana betina internet na so gyimi ne ho ababa mono na so o tia futu na hwa na o tia futu no da betina so no o dwine ho by force o kasa nyete ye hu se o ka twio se o ka fantio di pasa me hu se wa chata de papa da te pia jinse ni anwan na da betina so o ka social vibes so afere o say unya likes bio because o engine o petrol asa it na say o fa phone no na o say asa kola ketwa phone da fi no ni ye o masupe no arọ ne ho no o ye video e bi na o ye no wa dwen wo fom makatro say o ba ya kan memu a wo nka wo fi a free ko pia memu aware ye because o yam na yare fon kwa na o nya se pia ni o mtrem fui ya kaba o mi ayire a wo afa no out so bia any opportunity and see bia timi pia na no odidi Samira temti wuti e kire yo na wo ba onsem mo mahama na mo dono no be so no be no kapo no kra we nkra so e be to atwene bola so mo fie tie firi won yi mo kra respect won toilet no mo yi na bipia me di ekoko ahwe won me na won ye se won ye pe ye kasa no mo kabi nka klufo wata closet na ba na mama na mo manya no nyam ka mo ye de be so ma homache mako hwie agum apotam wona na donko ye kasa wo be kabi wo uni be pikra wo firi oho ako fire on boy we dada jo so dada jo no kra so ni mi din kra tro o form si no bi na film a o kra sini pa ko so no ko so da menti say dada do it me pin na no kra aka one line sentence e wo broni ka se America wa menti da mo tenses ni na nye na don ko by force passport to puna de name president na de frafra ni na ya jo baba so o kanipa ho afere wani travel de ton o ye be po pampam se dadwa e bia o se fata do be che wo so one map bontia me Samira chawa you be to say something wa will force you to play nonsense something wa ba Ghana man to mane kambu no de kwa yiase ye hu bida nkasa obi ampa o mepacha obi a yenye ne ho adwuma nwie o mepacha obi anya na chopa Hwana osi o mepacha me mane ka hwana osi o mepacha ye we ye ni mu funtun sesie yi kwan o hana hwana Abra mani bi mo ma bedi akuru ye abra ko bedi akoya ya no ma tie su e di he no